Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmed Channel. Ayo jadi Habibi teman-teman. Wow, di sini seperti di hutan teman-teman. Wow, kita mulai mencari ada apa ya teman-teman di sini. Teman-teman, ada apa ya? Wow, di sini ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ada yang warna hitam sama putih teman-teman. Wah, bagus banget ya teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, hitam sama putih teman-teman. Wow, apa ya teman-teman? Wow, itu ada boneka Boba teman-teman, sama boneka Mickey Mouse teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Ya teman-teman, wow bagus banget ya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada boneka Doraemon sama boneka SpongeBob ya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada SpongeBob yang jumbo teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Ada apa ya? Wow, di sini ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ada yang cowok sama yang cewek teman-teman. Wow, dia lagi ngapain ya teman-teman di hutan teman-teman. Kita taruh sini. Wah, cari lagi ada apa ya teman-teman. Sini teman-teman. Wow, di sini ada Upin Ipin teman-teman. Wow, bagus banget Upin Ipinnya teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Di sini teman-teman. Wah, kita taruh lagi ada apa ya teman-teman. Sini ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Squid Game sama boneka penjaganya teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Di sini teman-teman. Wow, di sini ada Marsha sama boneka Bobo teman-teman. Di atas pohon teman-teman. Wow, ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sampai jumpa di sini dulu teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah.